Zaman nane zaman bergosip, sekedi-kedi rausan dengan maraksak paling kena si pade idap diri lek sedin rurong toko rosan dengan lek sedin bangkit toko rosan dengan sadar-sadar gamak batur engkau tepade girang rausan inget-inget gamak batur dunia wartoa Pacu gamak batur entan tepade sadar diri. Gamak batur entan tepade sadar.